أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای عالم مجریا باش جریا قنج جریا پیغمبرا و حوال وان منقتني إن شاء الله تعالى. قال إبراهيم مسلمان أمير بحثا يشيلاي حفتسي بكن. يشيلاي معناه خوشين بهيلن والحياة دنياي بهيلن معناه تشتكي شين بچينن تشتكي قنج بچينن دشيناي ده قلق تشتي فايدة لها نقل مسلمانا أما ميزنن كاو تشتي قو زرر ددن ما كا چنا عجبا خدای عالم دو قرآن دا وها قوتيا بقرة سورسي آيتا دصد و نوزده دا خدای وها قوتيا يسألونك عن الخمر والميسر يا محمد سؤال اشتدكن كا عراق چيا راقي چيا والميسر قمار چيا إذا خدای عالم وها قلت قل فيهما ببجد وهردو كادقو عراقو وقمارا اسم كبير جنهكي زحفي مازن هيا جنهكي زحفي مازن دواد هيا ومنافع للناس وهنك منفعة دواد هيا نزعف هنك منفعة هيا نزعف جي إنسان هذا واسمهما أكبر من نفعهما بجا منفعته وزعفة يا زررة و قوتية جنه و خرابونا و نخوشية و منفعته و قلقي بهترة و demek geli Müslümana bece gelek işte dici çebuna vega mesela tabi kevne bin venada ama mesela az bejim eroin çebu ya asrar çebu ya veya çığara çebu ya icabında divana da geli Müslümana gelek zarar zahf hana mesela خمر چیه او تشتی گمرف سرخوش بکی چما جرته قوتن خمر لأنها تستتر العقل چونكو عقل مرف دنخميني عقل مرف نهلي بشغلي مثلا عراقي بخميرك عربيت بقرم البنقو هيدا براتخي خبر اجي دبيجن نزاني بيتشد بيجي وهارنگا çünkü vi akli vundat ki yani beogo mesela dönükhumeni da adete arabada be ve fraga khwa binkhumena na ogali Müslüman ve hakaza kumarji uluya çıma kumarji kedeka beşgula kedeka beşgula فايجي عيني هكذا وصايا وهرنقا تشتيقوا يعني ببطالي وبحقسزي ورنا قزاميش كرن بكدكي او تستحمو حرام ديما قال مسلمانا ناخوا ام تشبكن ام حفظا خوش فاتشتا بكن مثلا خدت آياتك دي دا قوتيا بقره suresi ayeta 195 da ون بخوا بدست خوا خو ناوجنه تالیکه ون بدست خوا خو ناوجنه تالیکه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بدست خوا ون خو ناوجنه تهلكه ناخو بدست خوا وقتی ام واتشته هانا بکن
و فعلی نقنچ ام بکن ام بخو خو تاویجنه تالی کی وکه یکی گو سره بینایی کی ده خو باویجی وکه یکی صوبابری نزان به خو باویجی آوه که گوله کی وکه یکی نزان به شفیری عربه که باجوه عربه خوشی تفده زرره ببینه گلی مسلمانه و هرنگه ارنکه وی زعفت جوه که گلی مسلمانه آیت که دیده نیسا سورسی آیتا 29 دا ون خو نکوژن به دست خوا ون خو نکوژن تدی گلک انسان هانا انتحار دکن چما بسبب گلک تشتی گو تین سریوانا یا نکاره دینه خو بده یا اوتد که دسته هنکاده گو خو نکوژه و هنکا دیوی کوژن اصلا واتشتی وسا گرم رف توسل نکی پیشیب چوچکایی مرد کویه دا به هندکایی مرد کویه دا لی پشتره لمرف دبه بارکی گران جوه که گل مسلمانا ان المبذرین کانو من اخوان الشیاطین انسان گو اسرافچی به خوده گوتیه حواله شیطانه وگا گو ایکش منه بیجه تحوال şeytani ve bğaydi. Halbuki şeytan de tişte xarab de nizeki merav be. De zinayı da, de kumare da, de beveji bilize gamnina. Yani tecmalata durdke, tecailata durdke, tecinsanete durdke, jveye ki geli Müslümana. Bece gençlik, gencayı yani pırd İslam'da cihve haya. Jweye ke geli Müslümana her tişte go çebuye jî bi gencayî çebuya. Çıka xaniye go çebuna, çıka malzeme go çebuna, çıka makine go çebuna hemê bi gencayî hatine meydani. Peygamber Xwedê aleyhissalatu vesselam da her koniyeda gotiye qanciye bikin. Tişte qanç emri insana bikin. Tişte xarab asla الخلقين علمين جويه كي قال مسلمانا أيدية ده حديث كي دي ده پیغمبر قوتي عليه الصلاة والسلام جنفسا ورا چه خرابا وي تشتيجي إنسان را خراب ببينن her insani meref temsili xwe bike bê em hîç çi nakin insan jî gereka em li wa beelmin got hîç wî tiştî nekî. Ji wê ke gelê Müslümana di va tişta de gerek me bi hevra arîkar bê. Mesela mêrek pêşî digihe wana zaroka mah digihe insanê diz 10 milyona diye çiqarekê diye heta got îdî معلومه پیره دوام دکی پیشته تی بینی وی علمان ده دیزیه وی خسته مالا ده وی دمانچه خسته برده حاشا و نقنجی کر و خرابی کر و هرنگه اسرار جی و هرنگه عراق جی پیشی چوچکایی دست پید بی لید علمینه گلی مسلمانا پیغمبر خدا گوتیه علیه الصلاة والسلام نعمتانی مغبون علیکم دی نعمتان من دوان ده نخبوینا یک والابونا zaman یک زاروک خود نه هلی گو والا بمینن ایشکی بده بروا بخبر دسته صنعتا کی دا بشینه خوندن ایجابنده خوندناوی تعقیب بکه یاد دواجی صحت وقتی صحت هم لجیه ام به مامه نخوش کون نا بجه جویه که گرم مسلمانا سه تشتانه گرم مرف والا نه هلی یک گرم مرف زمان خود آگره یاد دوا بین خدا گره بین خوش طرف انسان قنج و داگره طرف قرآن و مرف داگره حدیث پیغمبر مرف داگره علیه الصلاة والسلام گو مرف نداگره هن که دیوه داگرن و مرف قلب خوشی بتشت قنج داگره مرف هر شکا اصلا والا نهلی حدیث کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمسا پنج بگره بری گو پنج ورنتا قیمت پنج زانه به بری گو پنج تشت اشتهر مثلا یک جه
حياتك قبل موتك مرف قيمة حياة أخوة دنيا زانبه بري قمرن ورما قمر قانسيري بو إيدي تشبكي جي أغلب بوشا دكتور da هيدي تشند بيولا تشكي مشترى بكن نينا جوية كقال مسلمان مرف قيمته وحياة أخوة دنيا مرف زانبه بري قو خرابون ورما مثلا ام خانی خو نخوشک چیکن تدید دپرماند بید تنخوشک چیک یش خو کت یش خو له راستا وقتی مرف ساغلم چیکی توکلی خبر ده سر خودی و هكذا جي مرف قيمة حياة خزانبه مرن هاجي سراسر چاوا لي بلب تشتي خراب ام حياة اخوا ان ام حياة اخوا هدر نكد يعني ام نبنى بوشي وصحتك قبل سقمك مرف قیمت صحت خوزان به عافیت خوزان به بریگو بنچ کاندن وره ما بریگو دامار ما تقانمیش ببین بریگو اشتا ام هل که بکن بریگو ام نکار بن ایدی دور آواد مردیوان و بهوا کون ام قیمت و حیات خوا صحت خود زانبه تدی وقتی مرف سالم مرد کاری 10 مردیوان و در کوي اما وقتی گو او ایشو نخوشیل مرف چه بون ایدی مرف نکارد مردیوان کی دجی در کبی و فراغك قبل شغلك مرف قیمت والابون اخو زانبه بریگو شغلك وره مرف مثلا انسانك kata hapsede ve karbe çubki nikayete tiştibki. Demek ki Müslümana o valabuna ma hayata ma hoşiya ma rahatiya ma ab nebne roje zor roje naxoş roje go musibet var neserma am buana dagişnek ve şebabeke qabla haramik mez peygamber Xuda goti aleyhisselam kıymeti gencaya xozanıba beri go ahtiyari var emir منف قیمت گنجایی یک جوا صنفه گو روژا قیامت مرف بنسی عرش خوده ده یک جوانجی گنجایی انسان گنج الشباب نشأ في عبادة الله او انسان گنج گو بدست عبادت خوده بکه او بنسی عرش خوده او زحف قیمت لیه لجم خوده Demek ki am kıymeti gencaya xozan berigo ahtiyari vere ma am be of. وغناك قبل فقرك ام قيمت زنگينيا خزان من قال مسلمانا الدنيا دا مال مهيا اشتري بيجم ترختوري مهنا عراضي مهنا هر تشتي مهيا زاروك مهنا هر تشتي مهنا قام كدنا تربية تشد دستي مدهيا كفن هيا او جي مشكو ماروي بخود ناخوا او در فقيرية جرام فيجا هر تشتي البيشي اخوا ام بشينه ام هر تشتي تركي خداغن هانا حزور اخودي ام روي خو سبيكن هانا حزور اخودي ام تشتي خراب نكن قو ام هرنا حزور اخودي ام فدي بكن ام فهد بكن جركا ام تشتي قنج بكن هم بجنجاي اخوا هم ده هر وقت خو أريد بيجن يشيلها حفتسي جيكي ونا حتى حفتي دوام دكي لبري قرق صالي محمو يشيلها بي صالي محمو بشيناي درباس بي چونكو پیغمبر خدا قوتي عليه الصلاة والسلام ولو قو عمري مرب دانك جي بمينه قوتي داني صبحي داركي بچينا چما جبوگو دنیا شیم به جبوگو خوشی کی بگهله جبوگو اثر کی پشتخوره بهله جوه که گلی مسلمانا ام زارو که خوا وکا یشیلای ام بشینایی واچه بکن بعلمنا قرآن بعلمنا حیاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ام خوشی بشین بهلن نگو ام خوا یختیار هیا شما چل ام خوا یختیار حساب بکن نبوی شکلی وجود اما قنج به خوش به تشته خراب عمله پیدا نکن انشاءالله تعالی اون تب من نوا شینبونه دا اون تب من نوا خوشی دا گنجایی دا راحتی دا سالق دا عافیت دا اون تب من امانت خود دا